ลำกระโตกเอ็นตุเตติงติงนะไปกุนจิไปตัวนี้อีโปรแกรมดิ้งนะเฮีย PhD office บุลากอมตา office staff เตบังเลหุ่นขบกายว่าฮีจิขามูเทีย executive engineer เฮมุนขา EE office ไอ้ยะอามาตัวเขาลิมนะสาวลุยเป็นไงดีsir นะดัมเซลโมตุลาย office timing จิของบางอาชีพอะไรนักกายหอยเจลน่าวะกายหอยตุลายจูดักสมเลกิมสมเลขาดาปะไอ้กายอินชินอาจจะตูการนี้การทุ่มส่งจูSunday เลยกี่กายน่าเสพติดตามินgeneral holiday อมละวะจะกี่กายสวากาการทุ่มการลีลามิตาจะนี่เต็งกี่กายไอ้ยินกี่บ่อยมากน่าเขาลิมน่าวคนสบายบางป่วยน่าวมั้ยป่วยแล้วมั้งกี่ป่าวให้เขาลิมน่าสาวลูกจิกคนนี้ดีวะไอ้เฮียสารจอห์นตัวมั้งจอห์นไอ้เล่ฮะมาให้ PhD EE เรียนเลยละเฮียอีส่วนมาเที่ยวกว่าขัดเฮียEE ขบังจิคุณาปนานนเลตาจินนเกียนที่เดียมEE ค่ะ2019 February ลักJanuary ลักไอเดียไปคุมนี้บางไปตามมั้งหอยก็เลยตุ้งอินจูอินชาร์จด้านินมันตอมมา district ตอมกับไปอ่ะตูสุชันปูร์ตูคุมบุลากิปันก็เรียนปันสุชันปูร์ division มั้งปันนั้นลักดานเตเลเห็นขัดผมตีนนเกียนที่เดียมตุยลำหมอพวกน่ะ department ฮิจิอากินหมอพวกน่ะ responsibility จะมี expectation อาสางอ่ะวายมี expectation จางจะฮิจะเราจางเลตมาอาจจะค่ะki all mo in ki ngai poi mo le banga financial lam thil lun vek ai cha government lama pata hun chata thilong pai lo cha ka mi pin hon thei siam pi lo chang le ba ka lama le pressure sang pi hu chi dana ki face chang le omin hoi ka ka hilele thei top soin ka staff te to jin ka hi jelwa aja kha mundang gamdang hi kia mani pian nang mun hi jakin sum bang chiam hakin ai kela government lama patin bang hakna bang lele ko levela patin staff tenu chin manage ki bolin bang taniam chu akip pi to thea huchin bang taniam min chu ahoi jodi chi da ka ngani dang aten siam hoi ke chi nai lo ken ka siam hoi chi nai lo in ilele thei to bin pan chu kila huchin mi pi le lungkim taka anek thei diu dan haking ngai to pan kila le lia tu ale ba ka mabana le thil sep di tampi hong le om lai di hoi te le hon ki pai to pi lai di manin tu ta din chu a result wa mu pa di le om hol ken te le thei top ki so a ki pangi chi ngianu hun bang tan hiam paisa pani na dam tui kha ong ki kha cheng na dam tui nin mo he kha ki gen mun ma he kha ai bang chi banga na pan lak naw om khol lo he ki le banga wai lama filtration method na jatu bang khonga non he ka pan kila lo ki chile ki zo din hile pan akila chile ki chile le ti asyang lo min mu cha bangja ka cha department ma hon mo sako ba ka hon question the manin mo ai kha ki thei pi lo ai ke ya aja kha tun filter hinadin filtration unit solution in repetition akizanga ile tangpin solution ha kizanga tun cho aja kha amei nek to bangkim to hai consumption energy consumption khong etin cho economical zo ilele khani khathum lam pai tan te twa tui ni chi pe no mo kumdang banghi ke tu kum kha kumdang sai len dam ti kan anin zo bang abanga hilele thei to pa filter hi ja cha ki bol hi ya twa filter bed kha 5 bed akineya hilele wa kha ananit lo ja ka kha atung lama aflim mo uzana anin jakin filtration ka ha zo non ke ya ile why filtration filter bed pen ka ha din ni li ninga lam lu di bed khata le why kham hel mami pi demand sang loi cha why ko khoi ule bang tan hiama supply khon effect di au chin supply ni thum ni li lam ho chin pelon ki om le ami pi the mam phun di ja ka kha why kom ka kha en kanga ko le tu tan hon di le kha hinga why ka to tu ni le ha pan tawa ha chu twa bang wo hon hoi le filter bed kha le ngoi teng lakhya ka hoi kha ni sala ka em ngai di hoi zo cha hi khoi lu din a process ka manual ki ja ka kha hun lu tin hoi hun sung kha hi le
hele ma ti ki supply lo le a problem hong ki bang ve ja ka filter to filter lo to ji danan ning chi cham ki mix mei ti ka gen din chu zo gen lo din chu ja ka wai tu a ya siang ke le a filtration rate atom ja ka supply tam zo lo wai le lama ki ning ching lo di wai campaign tho di ja ka bang tan hiama ki mix ko ma wai ja ka ti kha dei banga siang zo lo ya ile tun pan ki la a ki a siang de ka wai tu rainy season hong all le to apata chu wai ha siang jam ki bang dia ti hoi quality hoi ta ka ho jan ki pyang di ki la me ne i wa tui hong ke non lo di tui hak sa naung ki pan to ta di hei manina hei kha banga ma bana hei 2 January kum non February chi tan pha le tui hak sa naung om to di hei manin mo hei kha e dam tui lamka kining ching ta kai mu theina dia pan lak thei dan om lo de dem alang hei thu kha dry season ki patcha hei su ko om gi ge khataya mo weekend town water supply to dam tui newa dama patin dry season ale bang tan hiam chu hon support zo thowa hilele frequency kha hong ki kar mai thimo hong le ge phan on chaw mai the to chin ka khata ni thum bang kai zo thum be bang kai zo hin wai kha an cha dry season cha chu tu hong tom le wai kha hong ki khek mai thimo ka khata ni we yam hilele ichi ma banga town water supply chu wai tele alang khata zone 1 zone 2 zone 3 chi dum mol hin zone 1 kha wai koi te lui ya wailam te kha dry season a chu haksa ki sama ma department in le kha deforestation hin swang lagna kwari lam wai bang khat hona effect lo a tui water source te tam zone dry up ta azo ning ching ta kal om zo non lo wa hi manin department in le haksa chu ki sa thea hilele tun chu alternative arrangement bang om thejam chi kangai to le lo a koila ma pata source extra pipe fitting hi abang chin aki supplement hediam chi kingai to hai pan kila hin wai ai te di le ka chingam ke le pan hu chin kila wai ka dry season sunga dia ka zone 1 zone 2 te kha pyak thini ju kingai to hin damlam kha chu chin lom chu shortage om din ka ging ta khol ke e bungwal kha ai tuna ai tui haksa thei ma ya mo ai tui tengkia lut di khop leom khuso khol lo chi da nai mani na he kha tui lang na ziak pen ta khin chin tui lang namun kha hoi ta kan no department na in night kai thei da no lam piam lo di ha tui lang namun ha ken ka ya tun le ilele dry season hong ke patcha lan volui kha kang phial hin hoi kha ko le hu cha ko department level ba tam sak de chi le thal the khol lo hin hoi ja ka om ting be kha conserve ya zo atung lama illegal chimele private connection hoi te khong khala khya di dc len zalamin order so a hucha kha kimene so me ya ba ka ma wa disadvantage na ma kha chi mangyam chile he a raw main pipeline hong pan in a source a pata bungmol treatment unit ong lut na pipe te kha alian thema ma di pipe nge ya hoi kha alei kha lens jana ma le landslide to ale ki boy pi lel hin hoi te cha bang tan ya ma hon effect a hon disturb water flow kha hoi kha bol hoi na din ichi ma bang pipe le aliana gi ka uchap staff ten len hun lut tam tak lut ngaya ki bol hong ngai di ja ka hoi khong kha problem ki face ain ile lang khatin zo ichi ma bang dana ka chi ma bang YPA bung molam hian hu chin on ki tho pi wa mau tungal ki pa thu ki gena ichin bang hiam ko levela azo mau to ki tho kho mangai le hu cha ki tho kho men bang tan hiam ma chu cha chu ki survive sak chi me ne hu chi dana ki long sak hin om sung teng chu hu chi dana banga bol thakanga ya department lama pata ka bol the teng chu ka bol gi ge duty chu ka gen the ya hile chi ma bangin dry season hong ki pat taka tui hongkan hial cha pai cha boy wai dewa pai cha tinker khonga chang cha supply hongai chang om pai manin andia ka hai tung tanga ka nget ut khat chu ami pi te hian kwa le a source lampang kha anak lam tui nak lampang kha ki protect hen lam bang chi yam nidanga tui om lo hiloin an om sa twa hongkang hi manin wa ka ele ami pi te ma mo pok na khati ja ken wa kha department ki tho pi na ba ka ele ki tho pi na ba ka khonung cha tui ning chin ta kai ni thine din wa chu pan la thak le chi chu kon nget ut edition amo wai problem ma ka ma bana dam tui kinga na pian hong suak di hi manai na ai hei kha i veng chia ai aki hom khiat thina dia bang chi banga pan lak hoi din naging ta tu a kha zalamile project khat ki zo wa hoi kha
atam zon chu doubt wa bangchin why project banga hi wa bangcha bangchi ki bang ki sema hu jamu thela completion dana he chi pole tham hi hu dana smo ai kha hon gen changleng atam zo extension of pipeline ya new structure tanki chi temo reservoir why te kha ki bol be lo atam zo pipeline extension ya pipeline te kha di pipe ki jangin ductile iron pipe mo why te kha pipe diameter ha 350 mm daya chi dana fit khat ichi temo why te hinaman tamma men why a pipe to hong ki to phial hin amount kha why ja why te phum cha mu dile omlo ma ya why ja ka tam zon chu pangje kai chi chia chia question bol pol le mo ile le ko ka supply area ko cover area ko hu jina ki spread ki extend mo to abang tui bonglama chi mele es kanan weng kam do weng hoila area tan tu ki tung tai dam tuin why kha ma bana le new development bank international bank ke pan funding hong pai di hoya Manipur government loan al lak mo why le kha why project le hong pai di hin to tendering process pai le la why hom zo chia tui bong area laka ye dam tuin cover na theitan le ki cover din hu jana household connection le ki pisom every household mo why kha plan cho omi to in the pipeline che minimum plan kha tendering process le chu pai pan tai tulel na hei na office wa staff bangza bang na phasau diwa ko office kha office nong to ki ballo na engineering department hi jaka kha technical staff e khatama e tun chu tulelin thum yam oma khat infal lama utilize ya azo eso kha gup ka muwa adang teng kha clerical staff som thum som li so ma hile ko wa kha office ong kon cha sang chamin hon concept bang jaka staff tam lwa chi ko kha tam zo lineman khong hi wa pai kha saita involve hi ja kon tam zo office am ngai khol lo mo pai in chin lo thelo om ngai te so om chi dan deu ya wai jaka mi le kitam khol lo to jaka kha recruitment Manipur government in recruitment service recruitment zalamin cho konda ko ile result bang ma om nai kya atam zo kha nidanga anaki la sa te hoite ahiwa atam zo pension asi khong om tawa hoite replacement immediate replacement om thailo government hon piak ma teng wai jaka lineman bang to kha kiching non lo hile pension sa te le ki sama ho cha ani thada na ki piak hu cha ki wai tamei ai mi pina in chi na tui fi pegi ya mo hei kha tui fi te banga ki jang hei table na dia ki jang ban lo dia diam bang chi da na yai thu kha mi pi atamzo question to tamzo dot na ya mo jina na azat na kha e kha hungdu teng kha tamin tom le government revenue wa department ki submit a kha ki deposit pa ya ko kya nga le om den lo kha waila ma ki deposit in amao electric fee nangon le akor lama changcha ki ba kha ko level ka piak thei lo amao hon piak sa ko ngai mo government why cha janlama le hon piak sakwa crony wal kan clear sakwa huchima banga maintenance hale ki jang thelo ajo hey electric fee hin bang thildanga le ki jang thelo mi pt a ke pat hey consumer te a ke pat akimuting kha ki submit pa hi chi kha kan gen atom na pending ina na hi sunga na se phiak tak le mabana bangchi banga pan lak to som na he chi nang gen thiam ka se phiak chi ke mi mala se phiak som ke department in ya ile chi ma bang staff te afil thewa huchin amau mo pho na cheta huchin asem ke thewa chi ma bang dena bang project len nisit project bang ke ma pata ki panchui le atoplam kon lak mana chi mi ni mo kon nang ma wai kha huchidan ne wai khong achievement kha chu hi me ya azo chi ma bang Swasth Bharat mission no ya community toilet hin bang wai om te chu chin aveng venga hu ki siam ma hoi tele ki siam zo wa om teng chu sepdia om teng chu ki siam zo phot hin tu te din azo twale ma bana le ichi ma banga jal jeevan mission ki chang ministry of jal shakti drinking water le water resource department to me mo hoi te gel ministry of jal shakti ki cha why no ya jal jeevan mission oma every household akha tap connection piak di chi ya waya Churchandpur akha 430 schemes oma jal jeevan mission no ya 430 village cover di chi na ya azo ndb dena ka chi pen mo wile azalam cover na di ya why teng khatwa kum khat kum ni song ki implement na hon ki zo so me hi manen wai kha thei to pa pan la ka athua hi lo ataka
tui hoi ta inject thi din pan lak som aki kangen non ki pa hoi ma mai na hun hoi tang non piak jakina tunia ai holim naw heting hun sakdinga to ai holim pi he how to pa john ahia ama ee phd ahia tua ama hon gen bangina tui to ki sai mi pi hak san na thei siam kom taka pan analagi gi ahi chi on gena ki pa hoi ma ba na leng e tui lam to ki saya hak san na ine te amau kyanga tu thei gi ge di ahi chi leng ki sa sak di heting hun sak di ki pa ke